Srpski radikali. Dobrodošli na 8. protestno veče pod nazivom Oslobodite Šešelja, organizaciji Gradskog odbora Srpske radikalne stranke Novi Sad. Danas je 4271. dan protiv pravnog pritvora predsjednika Srpske radikalne stranke. Došlo je, kako kaže Andrić, nemušto i najgore vreme kad se budale obogate, glupavi počnu da drže govore, a pametni zaćute. Međutim, ako pametni nastave da ćute i ne podignu svoj glas protiv stradanja u svetskom kazamatu za Srbe, jednog nevinog čoveka, onda će u svoj epitet mudri dobiti jedan ne toliko laskav kukavički. Svaki onaj slobodan građanin koji ume i sme da misli drugačije od onoga što mu nameću mediji i što se kosi sa njegovim zdravim razumom, mora danas ustati i mora se priključiti borbi profesora doktora Vojislava Šešelja. Zato što se on u Hagu bori za slobodu i istinu. Ako ne ustane, ne progovori, onda svakom građaninu Srbije koji ćuti na njegovo ubijanje treba zabraniti da spomene ime doktora Vojislava Šešelja. Ako ne može i ne želi da ga podrži u junačkoj borbi za život i slobodu, onda nije vredan njegovog imena u svojim ustima. Onda treba da se stidi i da ime Vojislava Šešelja izgovara šapatom i sa strahopoštovanjem. Večeras će vam se prvi obratiti glumac i pesnik Miodrag Petrović, prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Braćo i sestre, pomaže Bog. Neka Bog pomogne Voji Šešelj. Najmanje što možemo da učinimo je to da se okupimo, da molimo i Boga i ne znam koga, da zahtevamo, da tražimo, da kukamo, da molimo Boga da tim gnjidama tamo da bar zrnce savesti. I da se prekine ta ideologija. Ponekad me stid što pripadam ljudskom rodu. Za početak, ima ideja da se pročita određen tekst iz vojne knjige Srpska državotvorna ideologija, ali s obzirom da ima dosta učesnika, ja predlažem samo da uzem početni pasus i početni pasus i završen. Da se ipak čuje simbolički i njegova reč, ako se slažem. Politička ideologija Nemanjića. Od početka 7. do 11. veka srpski narod u vizantijskom imperijalnom okrilju počinio je svoj politički i državotvorni razvoj, dostižući nivo samostalne kraljevine. Stvaranje jedinstvene teritorijalno-političke celine bilo je mukotrpno, ali je svest o narodnom jedinstvu donesena na Balkan i uporno čuvana pred svim iskušenjima. Upravo se na njoj razvijao originalni politički koncept koji će ovaploćenje doživjeti u epohi Nemanjića i kasnije predstavljati osnovni orijentir političkog i vojnog delovanja svih narednih srpskih generacija. Kompletiranju nacionalnog opredeljenja i homogene državotvorne ideje značajno je doprinelo definitivno opredeljenje Srpske narodne matice i političke elite za istočnu varijantu hrišćanstva. To je omogućilo utemeljivanje državotvorne ideologije na originalnoj političkoj teologiji koja se nadovezivala na staru srpsku veru, dodavala joj moderni i sistematizovani hrišćanski izraz i u središte stavljala najznačajniju vladarsku dinastiju čiji koreni vuku od narodnih predvodnika iz daleke prapostojbine. Važne činjenice iz najdalje prošlosti mahom su zaboravljene, ali su u narodnoj duši ostavljale dubok pečat i iskazivale se kroz originalni nacionalni karakter celokupnog srpskog naroda. Kreativna recepcija vizantijskih uzora pri tome će temelje filozofskog i ideološkog misaonog supstrata učiniti vekovima otpornim na sve vidove duhovne agresije sa juga ili zapada, bez obzira na koliko im oružanoj sili se bazirala.
Zatečeni vizantijski, istočno-hrišćanski, hijerarhijski sistematizovani poredak idejnih vrednosti predstavlja podlogu na kojoj srpska srednjovekovna vladarska ideologija svetorodne Nemanjićke dinastije obrazlaže osnovanost težnje ka uspostavljanju i opravdava postojanje suverene srpske države sa autokefalnom nacionalnom crkvom. Njome se sistematizuju u narodu opšte prihvaćeno verovanje, glavne ideje neprikosnovenih političkih prethodnika i doktrine istaknutih misaonih stvaralaca u tradicionalnom dualizmu svetovne i duhovne vlasti, koje su međusobno solidarne i posvećene identičnom cilju. Takva ideologija je u značajnoj meri određivala pravac i karakteristike srpske istorije u narednim vekovima. Uspeh u petovekovnoj prethodnoj borbi za stvaranje i učvršćivanje samostalne srpske države presudno je doprineo sakralizaciji rodonačelnika one dinastije koja je to postigla, ali i svih njegovih potomaka koji su državu čuvali i širili, slavu joj svetom pronoseći. Zato je jaka centralna vlast jedna od glavnih njenih vrednosti, s obzirom da je svaka decentralizacija vodila podelama, razdorima i sukobima. Čvrsta hijerarhijska struktura državne vlasti, lična harizma vladara, na Božoj promisli bazirani legitimitet u duhu hrišćanske tradicije i dinastički kontinuitet uz jedinstvo države i crkve, oličeno kroz jedinstvo oca i sina, Stefana Nemanje i Svetog Save, kao njihovih osnivača, svojom sakralnom komponentom obezbeđuju vitalnost i dugovečnost, duhovnu živost i posle materijalne propasti. U narodnoj legendi njihova svetačka čudotvorna moć deluje i posthumno, i to sve intenzivnije. Oni bdiju nad narodom i otadžbinom, a njihovi potomci u delu slavnih predaka nalaze inspiraciju i podstrek za nova junačka dela i državotvorna pregnuća. I sada bih prešao na poslednji ovaj citat, na poslednji pasus iz moderne srpske političke ideologije. Objavljujući na početku Prvog svetskog rata da su njeni ratni ciljevi oslobođenje i ujedinjenje svih južnoslovenskih naroda, Srbija je krenula u sunovrat kojim će prokockati sve rezultate uspešnih oslobodilačkih ratova. U krajnje nepovoljnoj opštoj političkoj klimi euforičnog jugoslovenstva, Nikola Pašić, kao vodeći srpski državnik, odlučuje da se ne suprotstavlja bujici, nego da je pokuša kanalisati u srpskom interesu. Pašić je dobro ocenjivao značaj Srbije i njen uticaj na ostale Srbe, ali je Srbiju uzdizao iznad srpstva, nešto kao izvor, uporište svega što je srpsko. I još iznad toga, nemanjićka državna tradicija bila je pojačana kod njega državnom tradicijom Srbije 19. veka. Za njega je Srbija bila simbol svih srpskih želja, pa nije hteo da menja njeno ime. Jugosloven, jugoslovenstvo, Jugoslavija, kao jedinstven pojam za sve narode na slovenskom jugu, Pašiću su bili tuđi, nerazumljivi. Sve mu je to pomalo mirisalo na austrijanštinu. Za slučaj ujedinjenja, Pašić se zalagao za unitarnu i centralizovanu državu na temelju srpskih državotvornih tradicija. Ne može li to, po Pašiću, ovde je trebalo da se organizuje država na federalističkoj osnovi, ali tako da Srbija pripoji sebi sve one oblasti s one strane Drine i Save, koje su, po njegovom mišljenju, ili na osnovu istorijskog prava, ili zbog etničke većine srpske, pripadale Srbiji. Tu se pre svega mislilo na Bosnu i Hercegovinu, Vojvodinu sa Sremom i jedan deo Dalmacije. Zatim bi došlo ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom. Oko Srbije iz 1913. okupljena Vojvodina, Bosna i Hercegovina, Crna Gora sa južnom Dalmacijom, stvorila bi se velika Srbija u okviru Jugoslovenske federacije. I po veličini i po broju stanovništva ona bi bila mnogo veća od Hrvatske i Slovenije. U ovakvoj federativnoj Jugoslaviji
Srbija bi bila jača nego Pruska u ujedinjenom Nemačkom rajku posle 1870. Zato je bilo kakva Jugoslovenska federacija po istorijskim pokrajinama Pašiću bila totalno neprihvatljiva. Nije mu ni padalo na pamet mogućnost da srpski narod u celosti ne živi u jednoj jedinstvenoj federalnoj jedinici. S druge strane, prevlast Srbije u bilo kakvoj budućoj jugoslovenskoj državi nije se smela ničim dovoditi u pitanje. Ja ću kasnije da se javim ponovo. Sad prepuštam bez drugog. Jelena Mandarić, predsjednik Saveta za socijalnu zaštitu i brigu o porodici. Braćo i sestre, srpski radikali, poštovani prijatelji i pomože Bog. Sugerišu mi da se ne čujemo dobro, pa ćemo malo primaknuti. Kao što je Milica rekla, ja sam Jelena Mandarić, član Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u svojstvu predsjednika Saveta za socijalna pitanja i brigu o porodici, ujedno i tehnički sekretar u Gradskom odboru, pa pretpostavljam da većina prisutnih me i zna po tom osnovu. Moram da napomenem i sekretar mesnog odbora Srpske radikalne stranke Klisa. To je jedna od mojih prvih funkcija. Ne mogu reći najdraže, me posmatra predsjednik mesnog odbora, ali svakako prva. Nada. Naravno. Nada. Tako je. Braći i sestre, veoma je teško govoriti o Vojislavu Šešelju i veoma nezahvalno. Čini mi se sve što kažemo da nije dovoljno i da njegovo delo i njegov značaj se ne mogu staviti u jedan govor, ma koliko onda traje. Ja večera zato neću govoriti o zdravstvenom stanju predsjednika, jer čini mi se da bi to bilo suvišno, da bi to bilo laički, da ne kažem šarlatanski. Nažalost, svi znamo da je stanje veoma teško i izuzetno ozbiljno. Neću ja večeras govoriti ni o pravno-političkoj konotaciji Haškog tribunala i o tom bespravnom i, da kažemo, možemo reći besramnom procesu koji se vodi protiv predsjednika stranke profesora doktora Vojislava Šešelja, jer unazad 12 godina njegovog tamnovanja mi smo mnogo puta čuli, isticali, podvlačili na ovakvim ili sličnim skupovima i prethodnih večeri, da su svetski moćnici potpomognuti domaćim izdajničkim režimima prekršili sva osnovna ljudska i procesna prava Vojislava Šešelja, dakle jednog čoveka, i odmah moramo postaviti pitanje zašto je taj čovek toliko bitan da se o njegova leđa lome sva ona prava koja je dosadašnji tok civilizacije iznjedrio. Ja večeras pričam o tom čoveku. Braćo i sestre, samo ime Vojislava Šešelja je toliko zvučno, toliko snažno, toliko gordo, u najboljem smislu te reči, da mu čak ne treba pridodavati ni funkcije, ni titule, a ima ih mnogo i to one najviše, od vojvode do profesora univerziteta. Retki su ljudi i ne rađaju se svakoga dana, i nemojte to zaboraviti, koji su u stanju da ono što je lično podrede kolektivno, a to je Vojislav Šešelj. Ne zaboravite, u 2003. godine, kada je otišao u Haški tribunal, njegovi sinovi su imali manje od 10 godina, sem Nikole koji je naravno nešto stariji, a danas su to odrasli ljudi. On je žrtvovao i svoju kako političku, tako i naučnu karijeru. A znate, mogao je Vojislav Šešelj da ostane ovdje na ovoj našoj političkoj pozornici. Ja je često zovem i buvljakom polovnih stvari. Mogao je on ovdje da se konformistički i nepotistički ponaša, da trguje svojom društvenom pozicijom koja je bila izuzetno visoka. Mogao je da prelazi iz stranke u stranku. Mogao je da se bogati i stiče kapital kao i većina naših političara ili bolje rečeno politikanata, ali nije. Vojislav Šešelj je doneo hrabru, odvažnu i beskompromisnu odluku da ode na samo izvorište zla, dakle u samo osinje gnezdo, i da se suprotstavi nemani koja je napala Srbiju i srpski narod.
braće i sestre, ne napada samo sad, ona napada decenijama unazad, samo menja svoje oblike. Dakle, otišao je tamo gde se in vivo sudi jednom narodu bez suđenja. Vojislav Šešelj je znao, kao vrhunski pravnik, da je ovozemaljska pravda spora, ali dostižna, ali ne zaboravite, veoma često i nedostižna i da sila Boga ne mora. E sad, šta je to što posjeduje Vojislav Šešelj, a što je toliko moćno, da se suprotstavi pa čak i toj nemanji? Ja ću to nazvati psihološkim nasleđem ili genetskim kodom naših svetih predaka. Setite se, braće i sestre, i sveti knez Lazar je poveo srpsku vojsku na Kosovo polje, a znao je koliko je jaka Turska imperija. Pa on tada reče, citirat ću da ne pogrešim: ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim. E to su odlike samo onih koji su posebni. Pre neki dan, razgovarajući sa kolegom Vanjom Božićem, sa kojim inače često volim da ulazim u političke debate, pa pokušavajući da mu dočaram svoje viđenje karaktera Vojislava Šešelja, rekla sam mu, kada bi sutra Vojislav Šešelj bio na čelu srpske države, a samim tim i bio vrhovni komandant srpske vojske, a kada bi Srbija bila napadnuta, njegovi sinovi bi bili u prvim borbenim redovima, sva četvorica. Dakle, to su odlike državnika. Državnik je onaj koji deli patnju i sudbinu svoga naroda. Političar može da bude svako, ali državnik retko ko. Državnik je onaj čovek koji diše, živi i umire za ideju države i nacije. Još je nemački filozof Karl Jaspers napravio razliku između političara i državnika, pa je rekao: državnik se vodi moralom. Državnik je onaj koji svoju moć koristi da bi služio narodu i naciji kojoj pripada. Dakle, kada govorimo, braće i sestre, o Vojislavu Šešelju, onda govorimo o srpskom državniku, onda govorimo o bespoštednoj borbi, onda govorimo o nadljudskim naporima, onda govorimo o istini, govorimo o pravdi, govorimo o otadžbini i o sokratovskom stradanju za svoju ideju. Da li može biti više ili veće od ovoga? Pre izvesnog vremena čitala sam intervju Vojislava Šešelja koji je dao 1992. godine, pa je tamo rekao da ima želju da se posveti naučnom radu i da prosto se povuče iz politike. Ali onoga trenutka kada srpska zemlja bude slobodna, dakle naša otadžbina, kada srpske zemlje budu jedinstvene i kada budemo živeli u demokratiji i prosperitetu. Naša država je okupirana, naše zemlje nisu slobodne, a glavni likovi u našoj državi su brat premijera i žena predsjednika. Srbija, braće i sestre, vapi, doziva, sve odjekuje i ječi i izgovara samo jedno ime, a to je Vojislav Šešelj, ali srpski narod... Privodeći ovo izlaganje kraju, podsjetit ću vas da je Vojislav Šešelj 80. godina robovao u Zemljinskom zatvoru i da je tamo naravno bio izložen strašnoj torturi i psihičkom maltretiranju. I u tom istom intervjuu rekao je: često su mi nadolazile i one najcrnje misli. Dakle, da li ću preživeti, da li će smrt biti jača? Kaže, a sada citiram: onda se u meni probudio inat. Neću im dozvoliti da to dožive. Ja, braćo i sestre, verujem u inat i snagu Vojislava Šešelja, da neće on dozvoliti belosvetskim protuama i domaćim podrepašima da se naslađuju njegovom nemoći. I ne bojim se ja toga. Ja se bojim nas samih. Kao što je neko ovde od govornika pre neko večer rekao, da li Vojislav Šešelj ima gde da se vrati? Da li smo mi na visini zadatka, dakle mislim na srpski narod?
Da li smo mi onaj narod od 1914. godine koji je stao na crtu Austro-Ugarskoj imperiji i rekao ne može? Da li mi smo poklekli potrošačkom načinu života? Ja mislim da jesmo i mislim da smo se negde na toj putanji izgubili. I na kraju povući ću jednu paralelu. Najtragičniji događaj u mom životu datiran je s avgustom 1995. godine, kada je moj, naš srpski krajiški narod iščupao svoje korenje sa svojih vekovnih ognjišta i krenuo u nepoznato. Tada sam, braćo i sestre, kao tek završeni srednjoškolac, prvi put osjetila odsustvo empatije velikog dela srpskog naroda. Svaki dan sam odlazila na Spens, jer su tu dolazili ti naši stradalnici, i izađem na ulicu, s jedne strane iz neke kuće čuje se muzika, preko puta neki mladići igraju fudbal, kao da se ništa ne dešava, a u meni se sve razdire. I danas opet osjećam to isto odsustvo empatije. Dakle, jedan od nas, najbolji među nama, ako zbog ničeg drugog, onda zbog toga što je tamo, bori se za život. A srpski narod ponovo peva i ponovo igra fudbal. Mislila sam da ovo neću reći, ali reći ću. Šta mislite? Da li i gde bi sada bili Hrvati da je kojim slučajem Vojislav Šešelj njihov heroj? I da završim. Čini mi se da svi ovde prisutni iznad svega vole svoju otadžbinu i svoju Srbiju, ali imam neko intuitivno osjećanje da je Vojislav Šešelj sa nekom posebnom sponom povezan sa Srbijom i zato ću izgovoriti stihove ili strofu pesme Jovana Dučića Ave Serbije, koju on posvećuje naravno majci Srbiji, a ja ih posvećujem Vojislavu Šešelju i Srbiji, našoj otadžbini. Mlekom svoje dojke nas je otrovala, u bolu i slavi da budemo prvi. Jer su dva blizanca što si na svet dala, mučenik i heroj, kap suze i krvi. Živeo Vojislav Šešelj, da će Bog... Ja imam običaj da kažem da postoje 3 čoveka čija imena kad se izgovore, svaki čovjek treba da ustane. A to su Novak Đoković, Emir Kusturica i Vojislav Šešelj. Ali ima jedan paradoks. Oni njih tamo zaključavaju za 9 prava. Evo, bio je Kuzmanović tamo. Ali to su najslobodniji ljudi na cijeloj zemaljskoj kugli. Šta im uradi Šešelj? Pa nema slobodnijeg čoveka na planeti. On je taj Hag rasturio. I to me stalno podsjeća na zašto je to mogu da uradi. Osim toga što je obrazovan, strahovito. Neko večeras priča kako stalno radi na sebi. On se brani istinom. I naravno da laž nema nikakvu šansu. A to što su oni u mogućnosti da ih drže tamo, to je prividno. Oni drže tamo našu elitu, i političku, i vojnu, i intelektualnu. I nisu svesni da od Haga u stvari prave svetilište. Kao Brdo na Vrčaru, kao Zejtinlik, kao Šumarica u Kragujevcu, kao Jasenovac. Ja sam, kad su generala Mladića odvodili, u jednoj kafani bio televizor, pa se čule sirene, ja sam mislio da je svadba nekog u Beogradu. I čuo sam od Srbina, koji je rekao Alga Ćapiše. Srbin rekao. I umjesto da povraćam
a došlo mi da bljujem, uzeo sam papir i napisao jedan sonet. Taj sonet nosi naziv 31. maj 2011. To je bio dan kad je Mladić izručen. I posvetio sam ga mladićima ili mladićima. Stavio sam ga u recenziju za jednu knjigu Stojana Župljanina i tako je taj sonet došao i u Hag, tako da su ga i tamo čitali. A ovde ga je Letopis Matice Srpske objavio. Pa mi dozvolite da kažem tu taj sonet. Ja mislim da i Voja zna. Skrhani bolom zidamo Hag, ad, od naših glava i generala, tu ćele kulu, van umni taj grad, taj zemni strv ljudskih ideala, u Hag, u živu grobnicu srpsku, gde od istine prave vražbinu, jebem ti supu i kašiku supsku, pa nemoj da braniš otadžbinu. Posud pepelom, pepelom posud, pepelnim pepelom posud prosim, u levoj prizren, u desnoj posud, živu bre ranu u srcu nosim, tu ćele kulu, krik taj zazidan, evropskih nacija, klik bestidan. Stojan Župljanin je napisao knjigu, sam ga je poslao i knjigu posvetio Nebojši Kuzmanoviću. Uglavnom, gde on piše i o svojim sapatnicima u Hagu. Ali ja bih vam pročitao jednu peticiju za podršku srpskim vođama u Hagu, koja se nalazi u ovoj knjizi, koju su oni čitali, pa znamo i kakav oni imaju doživljaj kad pročitaju tako nešto. Junaci, vi ste branili otadžbinu našu i branite i sada. Nekada ste to činili puškom i mačem, a danas to činite rečju, jednako časno, dostojanstveno i predano, kao i onda što ste činili. Drugačiji ne može, jer ste samo čistim srcem koje je vrlinom ispunjeno, otadžbina može braniti i odbraniti. Vaše su namere bile poštene i cilj vaše borbe bio je i sada je uzvišen. Bili ste prinuđeni da ustanete u odbranu otadžbine. U rat su vas gurnuli, kao što su vas posle njega po tamnicama zatvorili. Bez zadrške, bez razmišljanja i dvoumljenja, vi ste ustali da branite svoju otadžbinu i svesno se žrtvovali za slobodu, za istinu, za pravdu, za srpsko sutra koje miriše na bosiljak, a ne na barut i krv. Vaša borba, vaša žrtva bila je vaša ljudska volja i vaša dužnost, srpska i svetosavska. Kada su na naš srpski narod podigli mačeve i buktinje, koje svojim plamenom sve pred sobom proždiru, vi ste učinili gotovo nemoguće. U trenutku sveopšte hajke na vaskoliki rod srpski, kada se rat vodio i na frontu i za stolom diplomatskim sredstvima, u trenutku kada su Srbi imali malo saveznika i malo iskrenih prijatelja i bili prepušteni sami sebi, vi ste napravili čudo. Izvojevali ste pobedu kada su svi bili ubeđeni da je srpski narod izgubio. Stvorili ste Republiku Srpsku, koji danas, Bogu hvala, postoji, diše i opstaje i najveći je ponos i dika svih Srba u savremenom dobu. Ono je simbol slobode, prkosa, junaštva, istrajnosti i upornosti. Ona je vaše delo i vaša zasluga. Ona je vaša pobeda. Ona je najlepši briljant na niskih srpskih zemalja, jer je izbrušen s najvećom mukom i nemerljivom žrtvom. Vi ste branili Kosovo, svetu srpsku zemlju, kada su se veliki i silni podigli da ga Srbima otmu. Vi ste udarili temelje na kojima i sada odbrana Kosova stoji. Vi ste svojom žrtvom postavili novi zavet koji upominje i koji upućuje. Vaša su imena tako uz Kosovo postala najskuplja srpska reč, ona koja se izgovara sa ponosom i divljenjem. Sve što je bilo u vašoj moći, sve što je bilo do vas,
Sve što ste bili u stanju, vi ste za Srbe, za Srbiju učinili. Umesto da ponesete najviša državna odlikovanja, najblistavije medalje za hrabrost, najsvetlije odličja za zasluge u ratu i da s pravom visoko dignuti glava hodite srpskim ulicama, vi ste u pritvorskim jedinicama i zatvorskim ćelijama daleko od Srbije, daleko od svojih porodica, daleko od svoga naroda. Raspeti ste u ime laži, obmana, nepravde i raspinju vas oni koji pišu kanone u ime sile. Raspeti ste, braćo, kao i Srbija, što je već decenijama raspeta, i na mukama ste kao i ona što je. I to jedno mora da prođe. Kao što ste na ratištu kosovskom, bosanskom, hercegovačkom, banijskom, baranjskom, kninskom, slavonskom i svakom gde ste nogom zagazili, borili časno i hrabro, tako to činite i sada pred Haškim tribunalom, sudom koji izgleda samo Srbima zna i hoće da sudi i samo Srbe zna i hoće da osudi. Dok je rat trajao, bili ste prepušteni sami sebi i napušteni od svih. Tako je sada. Ispred vas je neprijatelj i vi pred njim stojite ponovo jednako časni, jednako hrabri i jednako čojstveni. Branili ste boje srpske zastave i čistotu srpskog imena. Branili ste srpsku čast onda, branite je i sada. Razlika je samo u tome što za vas više nisu ubojiti meci, sada su to reči kojima vas gađaju. Hrabro i dostojanstveno vi podnosite uvrede i istinom i pravdom branite se od laži. Sude vam, okrivljuju vas i osuđuju vas. Borite se i istinu zborite, ali niko neće da vas čuje. Nije danas popularno čuti i saslušati Srbe koji govore istinu. Ovo je vreme obmana i laži. Ako ste krivi vi koji ste branili srpske zemlje, srpsku nejar, srpsku krv, srpsku veru, srpsku tradiciju i istoriju i srpsku budućnost, onda smo krivi i svi mi Srbi koji vam se divimo, koji vas podržavamo i koji se trudimo da odbranimo isto ono što ste vi branili, jer vam nisu dozvolili da do kraja boj dovedete. Upoznali ste vi udruženi zločinački poduhvat, zločin protiv čovečnosti, genocid, kršenje običaja i prava ratovanja. U genocid i egzoduse nad Srbima vi ste gledali i sami u toj strahoti srpskoj stradali. Šta je neetičnost, vi najbolje znate, jer je na svojoj koži osjećate. Baš ti koji vam sude i koji vas tuže su se udružili u zločinački poduhvat da vama nametnu tuđe grehe i tuđu krivicu. Dok to čine, dešava se zločin protiv čovečnosti, jer oni siluju pravo i pravdu. Krše i običaje i zakone ratovanja, jer vaša borba u sudnici je svojevrstan rat, a oni ga vode nečasno i kukavički, zato što su veliki, moćni i silni i čine što im je volja. Ti koji vama sude, one koji su genocid činili oslobađaju i na slobodu puštaju, a one koji istinu znaju u tamnečinima drže, da bi im jezike svezali da ne govore, da se ne čuju, da istinom koja šapuće laž, koja preko razglasa urla, ne nadjačaju. Vaša istina živi i mi je čujemo, iako se trude uši da nam zapuše. Da su danas živi knez Lazar, Obilić, Vojislav Tankosić, Nikola Pašić, vojvode srpske, Putnik, Stepa, Mišić, Bojović, i oni bi pred Haški tribunal bili izvedeni, jer učinili su ono što je neoprostivo, ono što se ne sme. Branili su svoju zemlju, svoj narod, svoje korene, svoje crkve i manastire. Srbima je to najstrožije zabranjeno da čine. Srbi treba s oduševljenjem, jaram da nose, nepravdi da kliču, državu svoju da uništavaju, teritorije svoje da poklanjaju, okupatorima da se klanjaju. To od nas traže veliki, silni i moćni. Vi na to niste pristali. Vi to niste hteli. Vi ste se za svoje dostojanstvo borili. Zato se vaša imena danas pišu uz ime Živojina Mišića. Zato ste junaci, zato ste heroji, zato ste srpski vitezovi savremenog doba. Ljudi koji su na delu pokazali hrabrost i nacionalni interes stavili ispred svega, pa ispred sopstvene slobode i sopstvenog života. Danas se vaša imena izgovaraju tiho, potajno, čak i sa strahom, ali neće proći dugo kada će se ona izgovarati sa osjećanjem ponosa i poštovanja. Vaša imena su simbol srpskog prkosa, srpskog stradanja
i srpske moralne pobjede. Ušli ste u pesme, priče i legende i tako ste od zaborava zauvek sačuvani. Mi koji o vama često govorimo i koji se vama ponosimo, ne možemo da vam pomognemo mnogo. Ni upolo od onoga koliko ste vi pomogli nama kada su nas sa svih strana napadali, a vi ste nas sačuvali i očuvali. Nismo vas zaboravili i lažu vas svi koji vam kažu da jesmo. U srpskim crkvama gore voštanice za vaše zdravlje. Pominjemo vas u molitvama i molimo milost Božju za vas i sve Srbe, za sve naše heroje. U mislima vam šaljemo deliće srpskog neba i zrake srpskog sunca i bodrimo vas da istrajete, da opstanete, da pobedite ponovo. S verom u Boga i nesalomljivom nadom u bolje sutra, u srpsko sutra, u jutro u kom će istina zacariti, ostajte zdravo, jednako hrabri, jednako ponosni, jednako dostojanstveni. Dragi ljudi, ako osjećate ovo što i mi osjećamo za naše haške mučenike, pridružite se našim molitvama i podršci, potpišite se ispod ovog pisma i spasite dušu svoju, kao što je i mi spašavamo. S verom u Boga za pravdu, istinu, slobodu i dalje dole potpisnici peticije. I ovakve stvari tim ljudima znače. I samo ću reći još jednu rečenicu. Jako je dobro što se okupljamo, ali treba nešto učiniti da se svet malo uzmuva, mislim ne samo na Srbiju, nego i na ovaj taj veliki takozvani svet, da mu proradi savest. To treba nešto organizovati i tako neku stvar napraviti. Prepuštam mikrofon drugom. Za kraj ove protestne večeri govorit će sociolog kulture dr. Nebojša Kuzmanović. Hvala Milici, Jeleni i Milgradu. Hvala vama, dragi prijatelji. Zašto vam se zahvaljujem? Zato što želim da vam kažem da treba da osjetite i da znate da mi koji ovdje sedimo i govorimo vam neke reči podrške. Da li se čujemo? Da. Znači, mi koji ovdje sedimo za katedrom i govorimo neke reči podrške, nismo ništa u boljem položaju nego što ste vi koji ovdje sedite. Jer ste vi svojim dolaskom, a ne samo svojom partijskom pripadnošću, nego upravo svojim dolaskom na ove večeri pokazali onu dozu ljudskosti koja nedostaje mnogim ljudima, a uveliko i našem srpskom narodu. To razbijanje mitova o nama kao dobrim ljudima svakako treba da bude blisko svima nama koji govorimo, jer ako se ne zavaravamo, verujem da ćemo manje greške činiti. I drago mi što je mlada koleginica Jelena o tome govorila, to je tema koju neprestano treba pominjati, da u jednom samozavaravanju ne propadnemo i da nestanemo. Pre 30 godina, 80. godina, kada smo mi imali 20 godina i kada smo na studentskim tribinama, književnim večerima, političkim i filozofskim skupovima govorili i izazivali slobodu, bilo je na stotine mladih ljudi. Ovdje su vaša lica lepa, ali nismo više tako mladi. Mladi ljudi sede u svoje kompjutere i na internetu su i ko zna već gde. Ili se drogiraju ili rade koje kakve nedolične stvari. Ne društva, nego sopstvenog života. Zašto vam ovo govorim? Govorim zato što me juče nazvao moj prijatelj Stojan Župljanin, koga je Miodrag spominjao, rekao jednu veoma važnu rečenicu koju želim da vam prenesem. Stojan koji je dobio 22 godine robije, samo zato što je radio svoj posao, on je bio policajac, komandovao je bio načelnik Banjalučkog okruga i tako dalje, naravno nikakav zločin nije ništa dobio 22 godine robije. Taj čovjek ima takvu veru da je ona uzor
svim ljudima i koji služe, odnosno koji se nalaze u Haškom tribunalu, a evo, želim da je prenesem i vama. Stojan kaže ovo: ako samo neko pomisli na nas u Hagu, mi ćemo biti srećni. Ako se neko pomoli za nas, bit ćemo veoma zadovoljni. Ako neko uradi nešto za nas, mi ćemo biti presrećni. Dakle, vi ste ti svi ovde koji sedite, vi ste nešto uradili za te ljude. Jer oni znaju i čekaju kao zemlje sunce da stigne neki glas da nisu zaboravljeni. To je nešto što njih najviše boli. Ne bole ih ni dani provedeni u zatvorima, ne bole ih ni drakonske kazne i robije na koje su osuđeni, njih boli zaborav koji se pretvara u prezir, ne njih tamo, nego samo zaborav i prezir prema sopstvenom narodu i sopstvenom identitetu. Mi kao Srbi imamo. Ono što je Miodrag malo pre govorio, temeljna stvar oko koje se mi ovde neprestano okrećemo jeste pojam, odnosno kategorija slobode. I verujte da su ti ljudi, ja sam eto imao tu nesreću ili sreću da ih posetim, bez bilo kakvih ideoloških, političkih, bilo kakvih razloga, jednostavno iz želje da jedan mali, običan čovjek iz nekog sela, iz Bobote ili iz Novog Sada ili iz Palanke, iz Lačarka, bilo kog našeg mesta ode u Haški tribunal i kaže: ja nemam nikakav lični interes, ali sam došao da vam kažem da postoji bar jedan čovjek u Srbiji koji je došao da nam da podršku. I to je nešto što je značilo mnogo više njima nego što to može da znači meni ili moje deci, koji će sigurno na to biti ponosni. Dakle, i Vojislav Šešelj, koji je naravno prvi među jednakima, i Radovan, i Ratko, i Martić, i Župljanin, i Nebojša Pavković, i svi oni tamo koje sam video, pa čak i Charles Taylor, predsjednik Liberije, čovjek je dobio 50 godina zatvora. Osuđen je na 50 godina zatvora. Dakle, svi ti ljudi su slobodniji nego mnogi od nas koji živimo u ovim takozvanim slobodnim državama. To ću lako ilustrovati. Stojan Župljanin je za sada objavio, napisao je na 10 dela, odnosno romana i pesama, a do sada je objavio 5 knjiga koje mi ovdje objavljujemo uz pomoć dragih i dobrih ljudi. Vojislav Šešelj je naravno, pored svojih dela koje piše i objavljuje, inicirao da se objave sabrana dela Jaše Tomića, tamo negde 2004-2005. godine, da se objave i prevedeno na savremeni srpski jezik sabrana dela Sime Milutinovića Sarajlije, koji je toliko značajan za srpsku kulturu i književnost da je to potrebno ne samo jedno, nego mnogo više predavanja da se o tome govori. U 6 knjiga i sabrana dela Milice Stojadinović Crkljin u 3 knjige. Vojislav Šešelj, koji se po nama koji gledamo sa strane bori za sopstveni život, ima pameti, hrabrosti, odvažnosti i pronicljivosti da tamo u toj neslobodi, u tom zatvoru razmišlja šta je korisno za kulturu njegovog naroda. Jer zna da su ta dela nepropadljiva i da su mnogo važnija nego ovo što se nam ovde dešava. Da se borimo za neke svoje pozicije u svom nekom ličnom životu ili u nekom kolektivnom smislu. Da se borimo za poziciju u društvu, za neke poslove itd. Jer oni stvaraju tamo nepropadljiva dela za razliku od mnogih od nas koji stvaramo ovde propadljiva dela i onda se jednog dana probudimo i vidimo da smo umrli. Kažemo sebi: o Bože, pa ja sam umrli. A onaj gore tamo čovjek, onaj čovjek u Bog ili Bogo čovjek kaže: pa dobro, zašto nisi živao kad je bilo dato da živiš? Dakle, ti ljudi koji su tamo živeli su i kada su vodili svoj narod u ratovima za oslobođenje i za slobodu, a žive autentično život i sada i kada su u tom Haškom tribunalu, za koji provejava da postaje naš novi Hilandar na severu Evrope, odnosno Evrope. Ja ću vam pročitati jedan tekst kraći od nekih 2 strane koji sam posvetio našim haškim učenicima, koji sam naslovio naslovom Sloboda Šešelju, sloboda Srbima. Kada su se popeli na Partenon i poveli narod, gledali su ih kao bogove.
trčali i žudeli za njima, želeli da im dotaknu skute i poljube ruku. Sve bi dali samo da budu u njihovoj blizini. Ali kada je stigao potop i kada su srpske vođe i vojskovođe u ime svog naroda poput Jova krenuli starim putem grešnika, niko da ih pogleda, pozdravi, niti da im se u nesreći, muci i samoći nađe. A Boga mi neki, ne samo da su ih se odrekli, već su i svesrdno učestvovali u hajkama kako bi ih što pre poslali tamo gde treba. Još se jednom u srpskoj istoriji pokazalo koliko malo treba da obožavani postane progonjeni. Ali oprosti im Bože, jer ne znaju šta radi. Naš narod nije shvatio da time što će se odreći svojih vođa neće spasiti dušu svoju. To se evo i danas, nakon skoro 20 godina, pokazuje kao istinito. Iako smo Haškom moloku predali i prodali sve najbolje što smo imali, oni i dalje traže i traže. Naravno, a šta drugo nego naše srce kosme. I šta sada da kažemo osim da kriknemo? Jer problem nije u našim vođama, nego u nama samima. Godinama bežimo od istine, zaogrnuti opsedama i samozavaravanjima. A deca nas ostaviše i odaše u bijeli svijet. Gospode, pokajanja nam treba, vere i nade, ali nada sve snage da se uzdignemo iz blata prevara, izdaja i licemerja, kako bismo prestali da budemo podljudi i postali ljudi, dostojni svojih viteških predaka. Ipak, ima među nama i onih koji su toga dostojni. Ja ne samo da verujem, već zasigurno znam da su to naši haški mučenici. A među njima, prvi među jednakima, prvi po hrabrosti, prvi po snazi i prvi po mudrosti, svakako je Vojislav Šešelj. Čovek po kome će se računati vreme. Kao što druga polovina 19. veka pripada Svetozaru Miletiću, tako kraj 20. i prva polovina 21. veka pripada Vojislavu Šešelju. To je toliko očigledno i vidljivo, ali naravno vidljivo samo onima koji mogu da vide i onima koji se ne boje da gledaju, a ja vidim da ste to i vi. Vojislav je jedan od retkih Srba koji zna da svoje ideje i ideale čovjek mora da brani sopstvenim životom, a ne frazama. Ja sam danas potpuno uveren da mi ne živimo u 2014. godini, već u 1914. Ako uporedimo stanje u svetu i našem bliskom balkanskom okruženju, jasno uviđamo da su okolnosti gotovo iste kao i tada. Ekonomska kriza u Evropi, pretnje bankrotom u Grčkoj, Portugaliji, Italiji, pad akcija na berzi u Americi, pretnje bankrotom američke države, pobune i krik mladih, gladnih i obespravljenih u imperiji, Londonu, Marseju, Parizu, nemiri i sukobi na Bliskom i na Srednjem istoku, instalirane revolucije u Libiji, Tunisu, Siriji, Ukrajini, pa dugogodišnji zapadno-imperijalni ratovi u Afganistanu i Iraku, a kod nas okupacija južnog dela Srbije, odnosno Kosmeta, protektorat u Bosni i Hercegovini, nepriznavanje Srba ni kao nacionalne manjine u Sloveniji i Makedoniji, neprestano suzbijanje već ukinuti srpskih nacionalnih prava u Hrvatskoj, Crnoj Gori itd. Dakle, neokolonijalizam samo dobija nove forme, ali su ciljevi uvek isti: otimanje, otimanje i samo otimanje svih vrsta energetskih resursa, naravno od slabijih i manje vojno-ekonomski razvijenih naroda. A s druge strane, već legendarno kulturološko i demokratsko usrećivanje nedovoljno civiliziranih naroda po euroatlantističkoj matrici. Pogledajte kako se u stvari u povijesti ništa suštinski ne menja. I danas se ljudima ograničava sloboda, klasne razlike su sve izraženije, rukopisi se spaljuju, kao u takozvanom mračnom srednjem veku, zabranjuju se emisije na televizijama, ukidaju emisije Olje Pečković. Kao u takozvanom mračnom srednjem veku, iako živimo u takozvanom demokratskom poretku, verbalni delikt na svetskoj ravni, pre svega zbog Vojislava Šešelja, i dalje postoji, kao i u vreme totalitarnog samoupravnog socijalizma, pa ja se seća član 133 krivičnog zakona, tako bi.
Kao i u vreme totalitarnog samoupravnog socijalizma i naravno kao logična posljedica dijaboličnog stanja, veliki inkvizitor je opet tu među nama. Pobjeda pravde nad nepravdom, istine nad neistinom i slobode nad neslobodom nisu samo metafizičke utehe za nesrećne i ubespravljene ljude. Ne, to je pobjeda svetlosti nad mrakom, života nad smrću. I zato će Vojislav Šešelj biti uvek na svetlu, a njegovi tužioci večito u tami. On će ostati upamćen u memoriji svog naroda, kao što su to postali i ostali grof Đorđe Branković ili pak Svetozar Miletić, koji su se rečima borili za slobodu srpskog naroda, pa su zbog toga godinama robijali po austro-ugarskim zatvorima. Sada su ti zatvori zamenjeni europskim zatvorima i šta onda? Zatvori su prošli i nestali, ali svetla dela boraca za slobodu su ostala kao luč koja nam osvetljava put u ovom neslobodnom svetu. Svi mi vidimo i kao znamo, ali samo retki priznaju činjenicu da je život samo tren i da ga valja provesti u istini i slobodi, a ne u lažima i prevarama. Jedan od njih je svakako Vojislav Šešelj, koji svojim životom svedoči za slobodu svog naroda. Priznaćete da to nije malo, naprotiv, to je najviše što čovjek može da za svoje ideale, da za svoje ideale i uverenja. Zbog toga je jasno da će pravda pobediti nepravdu. Kao što je hrišćanska istina pobedonosnija od ničove sumnje u metafizičku utehu. Pošto nam se istorija ponavlja, evo nakon 100 godina ponovo srpski mučenici pišu pesme, romane u evropskim kazamatima. Ovaj put to nije Austro-Ugarska, već Euro-Ugarska i nije Terezijenštat, već Hag. S tom razlikom što sada imamo mnogo više Gavrila u tamnicama. Pored Radovana, Ratka, Jovice, Martića, Krajišnika, Župljanina i mnogih drugih, tu je Vojislav Šešelj prvi po svemu. Tako će oni svojim delima posvjedočiti da je naš život imao smisao. Nemojte nikada sumnjati u to. Iako žele da nas naprave paranoicima i da nam promene svest, znajte da ono što osjećate u dubini svoje duše jeste prava istina. A u našim dušama je zov za slobodom iznad svega. Taj slobodarski zov Vojislav Šešelj je pretvorio u zavet. I da je samo to učinio za svoj narod, Srbi bi imali razloga da ga pamte. A Šešelj je učinio mnogo više. On nam je pokazao da su pored slobode, hrabrost, pravda i istina važnijih od svih obećanja o eurointegracijama i o boljem životu. Hvala vam. Pozivam se u još jednu protestnu šetnju ulicama centra Novog Sada. Za sredu najavljamo novo viđanje na istom mestu u 18 časova kada ćemo govoriti na 9. protestnoj večeri srpski pesnik Đurđe Sladoje, sekretar Srpske radikalne stranke Lazar Kanjerić i srpski pesnik i satiričar Anđelko Erdeljanin. Hvala vam.